mwibwira abadukurikiranye kuri Mbondo. Murakoze kuri abo muryango wa Minisiteri abarazwe ubwami Minisiteri ya Politiki y'Ubuhinzi cyangwa ubworozi ubu ni Minisiteri y'Abana n'Imana. Hano kuri mpamvu abavandimwe bagiye mu makwe yabo, bavandimwe babiri abuvuze haruguru, Mushima Darlene na Nyabageni Chance agiye muri Kenya Nairobi, na Mushima agiye muri Kongo Bukavu. Aba ubona n'abandi batagaragaye aha baje mbere basubiyeyo, twese twari hano kuri bw'iyo mpamvu. Ubu tumaze kubasezera buri ndege berekeje iyo bagana. Turashima Imana rwose kuko ibubakiye, turashima n'Imana ko twabonye uburyo bwiza kugira ngo tubaherekeze tubageze aha ngaha. Murakoze cyane, turanezerewe kubona n'amateleviziyo yaherekeje bano bashiki bacu bagiye mu birori byabo. Hanyuma twishimiye no kubana na bashiki bacu bandi turi kumwe hano. Reka nabo twumve ko hari icyo bovuga kubijanye na Darlene cyangwa se na Nyabageni. Negera imbere kugira ngo tumenye abo muri bo Chance yari iki kuri wowe. Murakoze cyane. Chance yari umuyobozi wacu dukunda, turashima Imana nyine ko ibagije mauko kumwe zone. Yego murakoze. Chance yari umuyobozi wacu dukunda cyane, turashima Imana ko ibacira inzira bakaba bagiye gukora ubukwe. Chance agiye muri Kenya, Mushima agiye i Bukavu. Twarabyifuzaga kenshi ariko turashima Imana ko ibageje kuri no munota. Turabyishimiye cyane nk'umuryango wacu abarazwe ubwami bw'Imana, twe twaje kubasezera. Murakoze cyane, turanezerewe. Ibi ni bigaragaza ko mwabatoje ijambo ry'Imana mu mugwi mwiza w'abarazwe by'ubwami bw'Imana. No kuvuga ngo iyo mutaje kubatoza ijambo ry'Imana neza tibari gukora amakwe, bari kubomboka. Ni nkako bimeze. Ariko umuntu yo yakuriye mu ijambo ry'Imana cyane, ibi ni bigaragaza ko mwari mubanye neza. Urabona ko n'amateleviziyo abakurikiye nabo ni menshi. Hariho Mbondo TV, Maestro, The Legacy, hariho Kibinda Live TV. Ibyo nibisigura ko bari abana babanye neza n'abandi. Hariho n'abacuranzi babo, ariko subundi ko ndabona Sabune niho wari umucuranzi w'abarazwe cyangwa hariho abacuranzi benshi. Abarazwe dufite abacuranzi benshi cyane, ntabwo ari jeje nyine. Dufite abagenzi baje dukorana, nubwo ari jeje twatangiranye umurimo hano i Burundi, ariko abandi baje basanga dufite ubunyine, dufite abacuranzi benshi kandi ko barabikora neza cyane, bose bahagaze neza muri ko murabize ko Gisirimba kuzobavugiriza neza cyane, kubera ko Chance yakoze neza mu gihe cye. Naho yagiye agenda akomeza akore neza, natwe hano dusigaye nyine turasigara nyine dukomeje gukora nyine kuko Imana yaduhamagaye. Barazwe mu mwifurije ki Chance na Mushima? Tubifurije gusa ingo nziza, gusa bagende bubake kandi bagende basenge, ibindi byose ni Imana. Je sindubaka, ndacyari umwana. Murakoze cyane, twese ni ugushima kuko abavandimwe Chance na Mushima turashimira Imana yabagiriye neza, bakaba bagiye kubaka ingo zabo. Imana yabikoze nishimwe, natwe nk'abarazwe turabishima, ni ishema cyane baduteye mu muryango w'abarazwe. Kandi naho bagiye turasaba amabranche yacu ariyo kubakira neza, n'abakozi b'Imana beza, kandi bazobabagiriraho umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane. Muheze na mugenzi wawe, twese turibaza turishimye kuba mu birori by'abashiki bacu. Ta byinshi twovuga, ahubwo bari abakozi b'Imana, bari urugero rwiza. Twe wenda twadukorera munsi yabo, rwari urugero rwiza cyane. Iyo bagiye Imana izobafashe bakomeze mu nzira bari barimo hano, kandi turabizeye cyane bazogire amago meza
Imana izokomeze ibafashe muri byose kandi ibikorwa bakora bazobandanya bakore naho ahubwo bazokongeraho n'ibindi byinshi kandi vuba twizeye ko tuzosubira kubona guhura nawe cyane Trump karaje gufungura tuzabona sawa murakoze cyane umwe na mugenzi wawe turishimye cyane kuri uyu munsi twaje kwerekeza abayobozi bacu. Iyi ni intambwe nziza cyane bateye, ni urugero rwiza kuko abayobozi bakomeje babivuga. Ni n'umugisha cyane ku muryango wacu w'abarazwe, turishimye cyane kandi Imana ikomeze ibane nabo, ikomeze ibagirire neza aho bagiye, bazokomeza umurimo kuko bakomeje banabivuga, n'abariyo bakomeza babakire, ni abakozi beza cyane bakoreye Imana mu gihe cyabo. Tuzobakumbura cyane, ni umugisha twabigiye ibintu byinshi cyane, ni umugisha kabisa. Murakoze murakoze cyane abarazwe iby'ubwami bw'Imana. Dukomeje kubashimira ko mukomeje kurera neza abana, ariko kandi hari ikibazo cyo kuba ibanga mwakoresheje kugira ngo abarazwe undi muntu w'Imana cyane kugira natwe minisiteri bashire mu Bibiliya iravuga ngo kundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, imbaraga zawe zose, ubwenge bwawe bwose. Ibi bintu ntibisaba andi strategy, birasaba gukora icyo ijambo rivuga. Bibiliya dusoma, Bibiliya dutunze niyo izidutungira agatoki ikatubwira ngo iki ni cyiza kandi iki ni kibi. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Yohana, aravuga ngo muri inshuti nimukora ibyo mbategetse. Iyo dukora ibyo Bibiliya ivuga, ijambo ry'Imana rivuga, turuzuzanya 100% n'icyo Imana ishaka, kandi tuba tubaye abantu bari mu kigero cyiza. Si ibindi dufite bitandukanye n'abandi, ahubwo nuko twikonforma kuco ijambo ry'Imana rivuga. Abarazwe iby'ubwami bw'Imana dukomeje kubashimira, abana beza, umugwi wanyu natwe turawukunda cyane, ariko kandi bivanye n'ibikorwa mukora biri. Yes. Hariho ama ministeri menshi agira abantu benshi, ariko siko bose bakora za mariage bazagenda bakabumbuka kandi atari byiza ku bakozi b'Imana. Ariko mwe mugaragaje ishusho nziza y'abakozi b'Imana. Imana ibayazagire kandi mukomeze murera abantu neza gutyo. Hanyuma n'abashiki bacu tubifurije namwe gukora amakuru kuba cyane, namwe tuzobaherekeza hano ku kibuga cy'indege mukore za mariage mwese nicyo tubivuga. Hanyuma mushimire amateleviziyo yacu rero dukurikiranye kuri Mpundu TV, The Legacy TV, Maestro TV, Kirinda Live TV, mubashimire. Yes, turi kumwe n'abafite amakamera batandukanye, tutavuze amazina, mwese turabashimiye rwose. Twabanye namwe kandi dusanzwe tubana muri byinshi dukora bya buri munsi by'umurimo w'Imana. Kuba mwaje ngo tubane guherekeza abavandimwe, turabashimiye. Tuboneho n'umwanya wo gushimira abavandimwe bagiye gukora amakwe, ndetse tubifuriza kugira urugendo rwiza ruhire, kandi tubifuriza kuzagira ibirori byiza ndetse n'ingo nziza. Murakoze. Yego.